say me more kwa ben so Adom Badwam TV Badwam health tips so me di de afia amankwa tamaklo na wotwe mu nkomo nyina ye dental caries kaka ese kaka nti obi sini nyina ye tutu nyina sa ene nkomo we hu hia pa e bi ene ne de edi kan na say anope no wa chance on it sa na ye no Monday to Friday bia 5 minutes yedi nkomo e wa pomuden ensem emu na wotwe mu nyina ye kasa fa kaka ho a me ne oba pa Augustina Mensan Efrim a wo ye dental surgeon technician na ono so ne kofare by Perfect Smile Foundation edim komoyi me de asedema endpoint it is another romanti and adwumadi etumi de bro joada de kosi fiada de be me de wo ho ne sa wo yare na wa frɛ doctor obetio obemma wo consultation no phone so and sample no watu anamo akona tena ye endpoint won krabata bebre wo frɛ doctor pribia ojo so 0244867068 Idi de afia amankwa tamaklo batena memo akwaba medase kaka nti kaka etimi tu obi sinyina agu passion na no ncheso we hu ana say affect na aka ni nyina started ba ko no wa pe ho asemanka okay nti o sese no obi ani ni nua okay nti we ni we na bo hu ti e kan we na wa pe ho asemanka especially wa anye lucky na be kan interproximal space ni baby a is outside na abe kan ni nua no ti obi o wa e same ba ko pe and started by the time I na do so the because it no be ba gi 23 oh we no eba ni so keke esoro no ba we no e woni nchen we so di amani nua woni nchen ti nyina no ase number 1 symptoms kaka like me kan no be hu se o se no aye brown aye black sir to grab them report it okay that is the very first symptom and no want to pain bia mostly they don't obi o or say for some time now we say woman smell ni no bon and obi catch when say scent we no obeba e behwe no e toko na edasini odidi na ekoshema yenye na asay decay bon sa na air etie okay nti etimi ebetimi so ama bad breath nti bad breath be bri no mbeba no ebi o ha e behwe no e kaka na e maninya bad breath no another symptom so chewing obi o ha aduane o de she ha ne ya until on reside there sa but on pain bi tokro bia wo ho onya discoloration bia sini obi biem ni nyina yewe but you better x-ray like I said root no there is caries wo ho until once we did one side of the teeth na wo ya report it okay betimi aye kaka another symptom is the swelling o mo be sorry no na fono ba ko na nanim kakra apeja okay no akọ pharmacy no akọ antibiotics na wanom na ekọ na asaba okay once a swelling happen at that official side no you should know say betimi aye kaka na ema wo enya sapi no sensitivity na meka aye no to hot and cold stuff and also kaka etimi emane ebasa okay these are the things that you should look out to as a human being always are there no eye at one side e na basa obi we no na hwa discoloration color na nye to say the other ones na etie no all of a sudden smell I start to say ba we know what is it and tintino dey bia me catch the patient say wo ma she nose mask now I blow air into it say smell we know ma you will know and na omo dry mouth no because intention ni ho a bo enimu ne ho ban no and so sometimes no it me ma wonya kaka okay my contact wadawoma at 0243728542 0243728542 mon frère no onumu ha bia o frère no a obeti o na fe wabo say this year enumu problem bia kaka especially yenyin free ho ko endpoint for me particularly ko so obehwe wo diabetes hypertension ni stroke crowd or ya admission wo stroke nko a obehwe o kama ye hu nti yelimbieka ene endpoint eni nkomo 0244867068
0244867068 ɛkyerɛ nkwa hoɔden ho asa kan ho ne ntoaso